tureka nk'agahene kari mu kimbo adashima utari bwanoga uracyari uwa gatatu ndi muri Amerika reba maze igatata we beje isoko agasabo k'intoryi rero tukaba tugerekeje kuwo bita Nizo Ambogizo na Jex Nizo Ambogizo na Jex bibura siko binaniye kubivuga aya mazina yabo arananiye nta kibazo. Aba bantu rero aba basitari bakomeye cyane bagacishijeho mu myaka yashize muri uru Rwanda rwa Gasabo bakaba bangiye bagarutse hehe mu Rwanda. Nagira amatemo ikintu bisa ka video kabo barimo kuza hano muri Kigali barimo kwakirwa no ku kibuga cy'indege Kigali bigaragaza yuko baje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda baje gutwika no gushwanyaguza ikintu bise ubunyuko. Nyuma yuko rero bari bamaze imyaka igera mu 8 batongera gushutinga cyangwa se ngo baririmbe indirimbo, nyuma yuko bari baratandukanye batuye ikintu bise ubunyuko bapfuye ikintu bise swagege, barangiza bakaba bagarutse bongeye bihuje bagiye gukorera hamwe mu bitaramo bitandukanye bagiye gucamo hano mu gihugu. Ibi rero ni ibintu bigaragaza yuko ikintu kijyanye n'agafaranga burya ngo gikorwa n'umuntu wese. Ese mwaba muri kubibona yuko abantu bose bari kujya bapanga ikintu bise ibitaramo tuwa barangiza bakazenga ikintu bise igihugu bari kugenda banyunyuza ikintu bise amafaranga badutsimba mu mifuka yabo. Ibi rero ni ibintu bigaragaza yuko burya akantu kajyanye n'ikofi kaba gakenewe muri uru Rwanda rwa Gasabo. Ambogizo rero na Nizo na Jex Kizo bakaba bagiye kugira ute bagiye gukora ibitaramo hano muri iki gihugu cy'u Rwanda rwa Gasabo. Bakaba bagiye guha icyo bita show abafana babo bari hari bose. Abantu rero bibuka indirimbo za kera zabo batwika bashwanyaguza bashwamarika abana b'ikintu bise. Yango murabizi rero ko baririmbye tukizihirwa tukaryoherwa tugafata ikintu bise ubunyuko byose tukabigegeranya tukabifata. Ikintu bise umucumitano n'ubutuyuyu n'ubugegera byose byari bihari igihe byaracitse urungubo basigaye ari abana beza. Nyuma yuko rero umwe bita Safi yabaga hehe muri Canada, uwo bita Nizo yabaga hano mu Rwanda, uwo bita Ambogizo we yabaga hehe muri mu Burayi hagana he ingegera yabaga hera ntabwo mbizi neza, ariko ni ukuvuga ngo aho babaga hose babaga hehe hanze y'igihugu. Bakaba baje rero gutwika no gushwanyaguza ikintu bise ubutuyu n'ubugegera. Abantu bitwa abafana babo rero muri tayari babahe ikintu bise show. Ngira ngo murazi turirimbo baturirimbiraga kera urukumva badukora ikintu bise ku mitima turabizi neza ibyo byose byabaye. Ubu rero bagarutse baje kuduha ikintu bise show no kuzenguruka igihugu cyacu badukora ikintu bise ubutaramo. Ubu rero muri tayari agasabo rero k'intoryi kari gashingiye kuki? Hari umwana w'umushikazi uri hano mwabonye bita Queen. Uyu mwana w'umushikazi nyuma yuko uwo bita Regis amuburungushye akamuburungushura akamukunguta ukumva yarangiza akamutera inyuma ya uwo bita Regis. Uyu mwana w'umushikazi yamaze kumuhaga arangije ahita amukubita ikintu bise uw'inyuma. Nyuma yuko Regis yari yakoze uko ashoboye kose akamuzamurira ikintu bise cano akayitumbagiza akayigeza ku rwego rw'ibihumbi 100, yarangiza umukobwa akahita amuhemba kumutera uw'inyuma. Ubu ngubu ni ukuvuga uyu mushikazi akaba yagarutse ari kumwe n'uwo bita Nizo, akaba ari we wajyanye n'uwo bita Nizo kwakira bano bahungu baba bibikwerere rwose bameze neza. Umwe yashatse umuzungukazi undi ashaka umwirabura, ariko uwo bita Nizo urushako oya uwo bita Safi Madiba urushako rwaramunaniye akazajya agira gute arwana n'umugore wiwe. Ariko ibyo bintu byaje kurangira gute? Byaje kurangira batandukanye kuko akaba ari umusiribateri wigendera. Amakuru yo Gasabo k'intoryi aragaragaza yuko uyu mugore bita Queen w'umugore w'abana nyuma yuko atandukanye n'uwo bita Regis bamara bagatandukana bapfuye ikintu bise ubutuyuyu n'ubugegera, bapfuye ibintu bitagira shinge na rugero, byabarangiza bagatandukana neza burundu. Umwe akagenda asebya undi, umwe ngo ntabwo umwe ngarumagaye undi ngo aroroshye ibintu nk'ibyo. Ariko uyu mukobwa w'umushikazi akaba yibereye ko bita Nizo, akaba yagiye gufatanya kwakira aba basore babiri bavuye hanze y'igihugu. Ubu ngubu bakaba bagiye gutangira gutegura ibyo bitaramo byabo bazenguruka mu gihugu bazenguruka intara zose zitandukanye zo mu gihugu. Ubu rero mwitegure kubona ikintu bise umuvurungutano n'umushuyuyu n'umutuyuyu byose biri kumwe. Rero nagira ngo mbereke ukuntu byari byifashe ubundi muri make bimeze bite byifashe bite. Reba aka video. Mama yangu mwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ikai maana soko mnala leo.
ngira ngo rero murabibonye murabyirebeye ukuntu byifashe n'ukuntu iyi mihanda iri kugenda icaracaraho ikintu gisa n'ubutunzi n'ubunyunyuko. Ubwo rero nagira ngo mareke mwangegera mwe mureke kuntwara ikintu gisa umwanya munini cyane kubera yuko nanjye ngiye gushaka icyo ndya muri kano kanya. Ndashonje kubera kuvugaguza cyane no kududuriza no guhitwa byose biri gufata imbise inzara ikanyica. Noneho rero reka mabwize ukuri mwabitimbe Game over. umuntu wari wese undeba atarakoze subscribe rwose pe, niba atari ingegera nakore subscribe sibyo. Niba uzi ko utari ingegera kora subscribe hano kuri no channel yanjye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Iyi channel nshyashya ndashaka yuko igera ku bihumbi 100, nkabona ibihumbi 100 byuzuye niyo tuzakiranukanye nawe. Mwakoze rero gukurikirana ikintu gisa amakuru y'ubunyonyoko n'ubutunzi. Safi rero Madiba na Nizo na Ambojizo bakaba bagiye gutangira kugira urukingira itaramo ryabo. Bakunzi banjye Mama yangu. Game hano turi turasabwa kugira ngo turasabwa kugira uwanja wake kaingia sasa. ikintu kijyanye no kuba mudafollowing umuntu sinzi ikibazo Naona soko mnala. ntabwo gitukana kubera ko narakijijwe. Nimbona rero mudakomeje kumfollowinga nge nzajya mbahereza ikintu bise ubunyonyoko. Kola follow, like, comment, share. Uranyumva? Ndakubaza ngo uranyumva kabuno kimbwa? Okay. Gabanya impundu mayi n'akababura. Agasabo k'intoryi. Yesu. Uko mubizi ndacyari mushyashya muri Amerika. Turacyari uwa gatatu ndi muri Amerika. Reba maze igatata we mbega isoko. afitiye ifuhe ryinshi kagarara kandi rifuhe wongere bisubiremo ririmo rikubiyemo urupfu rutunguranye n'ifuhe rije rigambiriye kugira ngo rikwambure ubuzima. Dore niwe ndakarabye ubwo Imana ntizamumbaze kuko njye ndabyibuka ko hari n'abantu banga gusangira nanjye igihe cyarageze njye sinitwa umuntu Kwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ijayo. Naona soko mnala uloingia. Agasabo k'intoryi rero tukaba tukerekeje kuba bita Pasiteri Profete Bosco. Uyu Pasiteri Profete Bosco uyu nguyu niwe witubaritse